In my hometown, I'm the boss. 진짜? 이번에 거저티 술루루루. Speak Korean or English? 영어 잘해. Oppa, 좋아. हेलो गाइस वेलकम ब्याक तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी आएको छौँ कहाँ भन्दा नि आज हाम्रो छुट्टी हो। हामी आइसकेका छौँ पिकनिक गर्ने ठाउँमा। पिकनिक भन्दा कस्तो ठाउँमा हाम्रो एकजना साथी त्यता छन् होइन, म्युजिक बजिरहेछन्। हाम्रो एउटा गाडी ढिलो भएर हामी चाहिँ ढिलो आयौँ। अर्को हाम्रो चाहिँ फिलिपिन्सको साथीहरू अघि यहाँ आइसकेको छन् होइन। यहाँ चाहिँ भ्यू चाहिँ साह्रै राम्रो छ। भ्यू हेर्दा यहाँ त हामी अस्ति आएको ठाउँ पो रहेछ त हो। ल एसके ओसन प्लान्ट यहाँ कस्तो राम्रो भइरह। यहाँ सब फोटो खिचिरहेछन्। हाम्रो साथीहरू चाहिँ यहाँ नाक्सी गर्न मुनि पुगिसकेका छन् होइन। अब चाहिँ हामी पनि त्यहीँ जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यता जाइस सर हामी पनि अब नाक्सी गरौँ न त। चस्मा चाहिँ आज खतरा लाग्छ जस्तो के हो? चस्मा त लाउनु पर्छ नि यार। कहाँबाट मगायो चस्मा? चस्मा हाम्रो छ नि टेमु जिन्दाबाद। टेमुको होइन होला हो यो त? ए खतरा यो त्यो चाइनाबाट मगाएको। चाइनाबाट मगाएको? ए अर्को चस्मा मेरो पनि छ नि त। खोइ त चस्मा लगाएन खै 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 चस्मा चस्मा ल छिटो छिटो छिटो। अर्को साथी हाम्रो पनि चस्मा लाउँदैछ नि होइन। छिटो छिटो हाम्रो यो मान्छे चाहिँ लास्टै लगाउँछन् होइन। उताबाट होला झर्ने होइन, झर्ने त्यहाँबाट होला हो। बाटो खोजौँ न, माथि जाउँ न होइन। हामी चाहिँ अब मुनि जानुपर्ने हुन्छ माछा मार्ने ठाउँमा। त्यसपछि ओके यहाँ चाहिँ साथीहरू इलिगल गइरहेछन् होइन। मुस्ताकले आउँछ दाइ छिर छिर झलक कता छिर्दैन हो। झली न मुनिबाट अब पनि छिर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट। छिर्यो यो चाहिँ निकै एडभेन्चर छ। दिस इज भेरी भेरी एडभेन्चर। चिप्लियो भने एकैचोटि सुलुलुलु मिकुरो छोसिम ओइ लडिन्छ कि क्या हो? बाटो चाहिँ होइन एकदमै खतरा छ यो बाटो चाहिँ। अब किन भन्दा हामीलाई थाहा थिएन। हाम्रो होले फिलिपिन छिङ्गुदुल यही इल हेवानुन्दे इगो छुल छाल छापको छुल भन्छ होइन। मलाई पनि पक्रिन्छ यार। यता म यस्तो छु, म यस्तो छु। ओ डोडी कता मलाई कता बाटेको भने जाऊ जाऊ तिमीहरू गइसक्यो त भयो त। अब यो क्यामेरा बोक्नु पर्दैन तैँले जाइ त नि। फाइनली यहाँ केटाहरू मुनि पुगिसकेका छन्। यो डोरीले हामीलाई होइन यहाँसम्म मात्रै साथ दियो। फाइनली यहाँ मुनि आइसकेपछि होइन। ल हाम्रो यो जुत्ताको तुना पनि खुसिसक्यो। अब यसो गर्लफ्रेन्ड छैन भनिदिनुलाई। ओ जिमेल Hi guys. दिस इज Where's Mustaq? आवर बस मुस्ताक and मलाई यही चिकन Or chicken Chingutul. barbecue. चिकन बार्बिक्यू छिङ्गुदुल थाहा मान्दोस् ओ यही रोले छिङ्गु अदिस Ni Yudi pun Yeah. zero. ए सेरो Wow. अझै सस्ता यो Congratulations. अनि छाल नमस्ते 26 Ultra. Hi guys. We're here in our picnic site with my Uzbekistan friend, Philippine friend, and the Nepal friend. Where are you from? I am from the Philippines. 와우 진짜 필리핀 이거 부자 사람. 아니 친구 어디 있어? 낚시? 오케이. 한 명 우리 Ano man tabas? 잡았어?
우리 한 명 필리핀 친구 낚시하고 있어. ओके हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं. 어디 있어? 어디? अब यहाँ चाहिँ मान्छेहरू होइन नाक्सी गरिरहेछन्. हामी चाहिँ देखाउन गइरहेछौँ अब. 오 낚시? 아 우리 큰 형님 큰 친구 아린 친구 여기 낚시하고 있어요. 생선 잡았어? 한 마리만 어디 있어? 먹었어. 먹었어? 아이씨. 잡았어 먹었어 생선. Allah हाम्रो यहाँ साथीहरूले 여기 있어 생선. 생선 있어요. 그래서 잡았어. 없으면 어떻게 잡아요? 그래서 한 개 잡았어. 이거는 뭐? 자로? Bait, bait. 베이트? 아 이거 저거 다른 거 큰 거 잡아요? घोङ्गी यहाँ चाहिँ उसमा के भन्छ नेपालीमा के भन्छ होला है? ओ यहाँ चाहिँ दाइहरूले घोङ्गी पक्रिरहेछन्. ओ यो चाहिँ पक्रिरहेछन् होइन यस्तोमा. यिनीहरू चाहिँ यो पक्रेको होइन टाइम पास गरेको हो. बाबा आमा दुईजना आएका छन्. पक्राउ आज हामी एकदम यो समुद्रको किनारमा होइन पिकनिक खान आएको छौँ. हाम्रो एकदम पिकनिकको यता एकदम मासु पोलिँदैछ होइन. टक्क यहाँ पाक्दैछ हाम्रो मासु चिकन. केटाहरू आएको छ होइन. हामी आएको सबै आज चिकन ल्याएको छौँ. सट्टै यहाँ पाकिरहेको छ. हाम्रो जिमेल भाइले यहाँ एकदम पकाइरहेछ What चिकन. language is that? Yeah. I don't understand. यस चिकन. Speak Chicken. Korean or English? यस यस बस चिकन टक्क हाम्रो यहाँ होइन. आज पिकनिक आएको छौँ हामी छुट्टी भएर. Hi guys, ओके I'm the chef cook for today. I यस was making some chicken barbecue to feed my friends. ओके This is the Philippine style barbecue chicken. यस त मजाले एकदम यसो हेरौँ त कस्तो खाउँ खाउँ जस्तो If भयो. you have some केटाले मजाले पकाइरहेछ. beautiful friends, यस please introduce to me. Oh. I'm single. I have no wife. यस I have no girlfriend. Okay, but okay. I have a lot of money. टक्क है त यहाँ हाम्रो एकदम ड्रिङ्कहरू छ होइन. टक्क यहाँ सट्टमा हेरौँ समुद्रको किनारामा मस्त क्या. छुट्टीको दिन आएर यसो थकान मेटाउँदा हुन्छ क्या. टक्क आनन्दले माछा मार्दै यहाँ साथीहरू माछा मार्दैछन्. हाम्रो साथी हो सोएबले माछा मार्दैछ होइन. टट्ट यता एकदम मासु पोल्दै खायो. माछा पनि समातो माछा पनि पोलो माछा पनि खायो. मस्त छ नि जिन्दगी केटाहरूको. के हो माछा कतिवटा समात्यो हौ? ए ठुलो माछा पक्रिसक्यो हो. यो माछा त 생선 굵은 거 진짜. ए 빨리 와. त्यो डरै परेछ क्या हो माछा. 뭐 단단해. ला यार साँच्ची परेछ क्या हो. ठुलै माछा परेछ क्या हो. आमा एकछिन केटाहरूलाई बोलाउँ. 빨리 와라고. अर्किदा सरका. हो एकछिन केटाहरूलाई बोलाउनु पर्छ नि त. दुईजनाले कहाँ तान्न सकिन्छ हामी. ल केटा हो. केटाहरू फेरि उता व्यस्त छन् फेरि होइन. 아씨. ए त्यो माछा हो र. खोइ कतिवटा पर्छ माछा. माछा फुसीको नि. ए तेरिका के बस रहेछ चार लिएर गयो नि. यो त नि भएन त नि यार. म त ठुलो माछा परेछ होला भनेको. 진짜. के हो यार. माछा आएको थियो कि ठुलो माछा थियो क्या तान्दा त बल्छी लिएर गयो. ला माछा अब त के टाइम गर्नु. आएन तिम्रो अब के गर्नु. बिजोक पनि अर्को फेरि हाम्रो कोरियन बाबा उता एकदम. यहाँ देखा अब फेरि खाल्नु पर्यो. लु फेरि फाल्नु. ओइ सत्त गयो होइन. अब त्यहाँ माछा पर्छ होइन. एकछिन पछि छोड्नु पर्छ है त. अब एकछिन पछि यो डोरी हामीले यहाँ अड्काइदिएको छौँ होइन. ओ फाइनल गाइज हामीले यहाँ एउटा माछा पक्रिसकेका छौँ. इको सेङ्सन इरो मयो इरो मल्ला आई. ओ 진짜 फाइनली 두 번째 이거 둘째. यो चाहिँ च्याङा माछा जस्तो छ होइन. केटाहरू पकाएर खान्छन् होइन. त्यहाँ पकाउँदैछन्. अब हाम्रो यहाँ यता फोटो सेसन भइरहेछ. यता अल्छी लागिरहेछ.
मेरो अर्को इन्स्टा 360 यहाँ लडिरहेछ होइन। अब यसबाट पनि भिडियो बनाउँछु म। अघि मारेको माछा चाहिँ यहाँ छ। ओ अनि यता केटाहरू मस्त के अरे कुकुरो कुकुरो हो यो। यो चाहिँ कुकुरो हो। कुकुरोलाई अब यहाँ सर्ट मजाले सर्ट यता हो चाहिँ के अरे त्यो भन्दा पनि Igo munjo 이거 뭐 확인해봐. crystal. 크리스탄 몰라요. 아마 다이몬드? Ano? एउटा म पनि खाइदिनु पर्यो। 이거 만들었어? Hi guys, I'm the blogger for today. I'm gonna catch video for my Nepal friends. I have 4 here. And 1 Uzbekistan Saram. Akbar. 와우. It's nice. 여기 चिकन 여기 너무 맛있어. 맛있어 진짜? 와. 감사합니다. Okay. 많이 마시자. 감사합니다. Thank you for chickens. Okay. 와. 자이드. 와, 자이드 영어 잘하네. 조금만. 와. Thank you. 한국 한국 여자 들이 영어 말하면은 같이 말하면은 아주 이 사람 똑똑한 사람 영어 잘해. 오빠 좋아. 물 아니고 술. 물 아니고 술. 녀석을 나와. 와 S26 좋아. Parang iPhone eh. Saido? Cola? 잡아봐라. 이거 쓰는 거? Cash? 아지멜. 네 고향에서 운항에서 돈 얼마 있어? 진짜? 진짜. 지금 아마 7천만 원 있어. 7천만 원? 7천만 원. 여기도 있어. 응. 2천만 원 있어. 여기 2천만 원 있어? 응. 진짜? 응. 오. 네 나라에 7천만 원 있으면 이게 부자? 부자 사람 왜 안 와, 부자? 진짜 부자. 필리핀 부자 사람? 7천만 원, 3 million pesos. 많아. 그 돈 많아. 많이 부자? 응. 동 샀어. 집 샀어. 차도 살 수 있어. 다. 그래? 있어? 응. 와, 진짜. 그러면 롤리? 땅은 샀어. 400 square meter 샀어. 그래? 얼마 돈? 원래 2천 샀어. 2천만 원 샀어. 이거 다 한국에 벌었어? 아니 2년 동안 줘. 2년 동안 돈 줘. 돈 주고 있어. 응. 롤리? 나 보냈어. 니도 먹고 싶어? 뭐예요? 먹어. 먹어라. 오케이. 오, 진짜. 한 명 더 왔어. 롤리도 부자 사람? 아니요. 아니? 가난한 사람? 진짜? 한 명 부자 사람. 아크발 여기 있어요. 우즈베키스탄 부자 사람. 우즈베키스탄 부자 사람. 제일 진짜 멋 사람. 바দশা. 우즈베크 바দশা. 아크발 비르발. In my hometown, I'm the boss. 진짜? 뭐? 오. 뭐? लो यो केटाले गफे हानेको फेरि हेल्यो होइन? 여기 소래기. 진짜. 뭐라고? 사람은 진짜 이거 사람은 소리 건소리 하면은 나한테 하면은 바로 때려요. 나 바로 때려요. 아니면 같이 if he fight back 왜? 왜? 진짜? 왜? 권 있어? 항상 있어? 건? 집에 건 있어? 있어. 와이프 했어. 진짜? 응. My wife keep my gun. 와 이거. That's why I cannot pang another girls. 오. Because my wife knows how to use a gun. That's I'm very careful. I don't need to meet Other girls. You have another girlfriend. No, that's a lie. I have no girlfriend here. I know. I am a kind guy. 진짜? Mm. 아디 전부 काइन गाइस अलगुल Kind. ओ चिंचा काइन गाइस You have had internet.
No, I just watch What's porn up? video. I always watch porn video. You Like said that. Ukraine You said girl. that. वाउ You said You that. can- जाई जाई यसलाई फाल्छ केही Online romance with one girl. यसलाई के खानेकुरा फाल्न I That's a heard lie. that. I'm just lying. No. ओ गइसक्यो Bro. ल हाम्रो जो के अरे फिलिपिन साथीको गफ सुनिसक्नु अब हाम्रो पिकनिक यस्तै चलिरहेछ केटाहरू खाइरहेछन् गफ चलिरहेछन् उता एकजना माछा मारिरहेछन् अझै फाइनली गाइज हाम्रो पिकनिक सकिसकेको छ होइन अब हामी चाहिँ Hi जाने guys. Bye guys. बाई 오늘 We 우리 will be 피크닉 staying here. 우리 피크닉 끝났어요 지금 우리 끝났어. 아 말 아워. 맛있어. 말 맛있어 아 이거 지멜 말 진짜 맛있어 맛있어. 그래 이 지멜 친구 중에 와이프랑 많이 무서워요 진짜. 그래서 제가 이거 비디오 레코드 안 했어요 아니면 지멜 잘라 와이프 잘라. 아 그래서 아니면 잘라 아니고 좀 정빵 지멜 죽어 오케이 अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन म चाहिँ यहाँ यस्तो छु ओके बाई बाई 우리 같이. ओके 아마 다슈 씨가. ओके बाई बाई अल्लाह हाफिज Okay. Allah Hafiz. God bless you. ओके थ्याङ्क यू 맞아? God bless you. Allah Hafiz. 맞아요 맞아요 와. 여기 물도 있어 오케이 Okay. ल अब चाहिँ हाम्रो यो सक्यो 맞아? Mustaq? 맞아 맞아 Mustaq. Rumaran 맞아? ल केटाहरू चाहिँ अब हामी उक्लिँदैछौँ होइन कस्तो रहेछ है आजको पिकनिक ओके बाई बाई Bye. बाई बाई ल हाम्रो फिलिपिन साथीहरू भरे आउँछन् माछा मारेर होइन हामी चाहिँ जाँदैछौँ म आइहाल्छु बिना डोडीको सकिन्छ होला नि त आउनु होइन चिपले भने जान्छ आयो हो भ्यू चाहिँ निकै राम्रो त होइन इन्स्टा 360ले हामी चाहिँ भिडियो रेकर्ड गरेन यहाँ अब माथि गएर गर्नुपर्ने हुन्छ थोरै सुट ल यहाँबाट हामीले छिर्नुपर्ने हुन्छ मान्छे छिरेर गइहाल्यो नि म पनि छिर्नु पर्यो नि यहाँबाट ल यहाँको बाहिरको भ्यू छैन यस्तो दामी छ है यो लोकेसन चाहिँ म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु ल यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो इपिएस छिङ्गु युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सोहेब अख्तर पेजलाई फलो गरिदिनुहोस् धन्यवाद अब चाहिँ हामी सक्यो के अरे साहेब ओके गाइस अब हामी लाग्यौँ फुटबल किन्न आज फुटबल खेल्ने हो फुटबल किन्न जाँदैछ हामी माठ अब फुटबल लिएर अनि जाने फुटबल खेल्न अलिक फुटबल खेल्ने बेलामा फेरि हाम्रो ब्लग आउँछ हेर्दै गर्नु होला अर्को बेला आउँछ फुटबल खेल्ने बेलामा